kemisha bri wo ya ke agbena kemisha agai ni awule fini di osu efe alata adontini osu alata adontini le shani ngene gbene amontone e bajata asian e ba cho ni yesian ne de eta ni shamono eta ni shamono o ni awule fini osu alata adoteni le wona ne ehwani ne le efi okusu ne amonto ne ebote shochwena e ahwani ejeme afa benti gemba ni ebanye enuchumose ni ebashakanye alata mamu efe chefe shani yo ehihie e ya alata shalo yo alata ni e ahwani kabolo jemfe onye kai kwa ya be yo o mashitibie no mashitibie o ga te gbe wojo a ni o mo da re se ke ba gbe no no mi wonye ne o meko ibra o ka se kusun ni bi san abne e she be ni ayomowo o je shikeje english wo ba mashi agbene Kemachi aba igbe yes igbe keni somo betifo nye sekemba nagai ajibiti ene me fio ode abi ene me fio wo luboy ene me fio wo ablade abi ene me fio amontone ene atole osu first school the Christian Council here jeme ni awule ifeni ehye ebe ko fefo odanu tatcho nemi ne
no osu fo mo no bi enani che nfani efele fojo gban le kan che wo na go ame kuma yo shafi bene wo che ni awole fini ke ko we na Machin, ni a wule la se machin, ni oja, machin e komene, no mo e swani e bote chien pe chien ni yo alata mi, le peji alata peji chien, tu coupe, ni swani a hu, bote yo suka se jake ami ya bana e jeme. Oh, e fi awo ko su la ye dana ba ma ko no no mo ne te mo e swani fefo ke tonjole mi se nanu nugo ala ta fe adon ti ni e fe bo na fi ole e pe fi ole ni awule mfeni nji ejono ele kake hiabie lele nde ka ogbule no wona hiabie ho na hiabie na hia etwa nke na nunko lele nu enuwo na hiabie lele
Yemo ne wie ele yemo ne wie ngma shishi ngma shishi na wole age ka ga hia bie amadi hia bie lele hu ona yen bele hu o ma tv e o ke ado to ngbe ke mi sheda da no ma ke fi ole pepe e shi eko de ko ba je ko emi shi e fe kusun e beni ayale pepe e pia fo nyese mfana eyemu lele aye lumo ni eche gafe adon tin ni osu enio esegbe nuko ni awule feni di fourth nji sola ta fin adonti amen to yin kanye mun le shan ni e ya shan fin shan na sake e ya mi ni e ya lata shie e ya e fin le shan ni be ko be tintin ko be gidi ko be shi sum ka kume femo akayi wa afile omo yo su ne nji ko okwe ni bi ya le lele hian bi owo kabo heyan bi ho na hian bi o lele na bi tefe ni tefe afele kago abago o be se no ko e ti no shane ni awule fini the fourth eboti si ayin ni shiami ni ji alata si ayin ni shiami ni kwashi otwensa shiami abote mene ne ni yes the second the third BND ni eseshi ni kwashi otwensa ni ji oso alata o si ayin ni BND eseshi ke shwe ne fankeje palise ne bato ye ngano Robieji Eshian the first, the second, the third, ke the fourth ni tano nefe. Bieji eni klede ni atoame. Ebi ke nabi ke seshiji ne keshian ne. Yo komi femo. Beni boye eko woni e fashion. Keji me enyo mpleni a e. Pon di mo ni mo enjoy. No one person me fe fai. Kon wo fe komi ni wo ke cross we. Osume na ete se na metase na me no maji no sande. Jese obata do bawe nchi awo benka kemi ke moko wiere no shishin ekule ke bo ke moko wie e ba no shishin de ke ko be femu ke no ya baba de ke shole mo baba ene jo New York house ngo fon so ngo wa ma fi ye wa mo fi mo afi oni pa fita bi nu ewe mo e ake lele e ko me femu won bi gan dangbe fe e ko me femu ka gan dangbe ko e ko me femu ne femu ko mama wo gbo abana ke gan se egbe loji gontin gan loji gontin wo da mo fi amusi o se ewe odugba akeganji o se nche fami jogbe achobi ni fa di queen on jakron wa yo we yeah mi New York mo ke afini omo na ye osune afini omo na ife fo wa wontani osume fen afi ekomi fi mo ni hiwale yo o wo ngamo fi amo asafacho je ni susumienu o ngamo fi amo twa no manya bla wo fe wa che benke wonye onyawe ka wo che ku no o kla na sana gba ni won se ne yo de ki ha osuma bi ni
Imbody manye. Yo manya blow. Ofane ojo shi fi ocho okolo yo mashi TV no. Oh, I told me na a clear for foil. Gamanye Minnesota, US. Lele. Ni mimbamba kwe ni kusunwe aya no pepepe. Lele manye fofoi ogbe sabo lele. Manye family she oyo ke ha osuma bi fen ngene gbine. Yo be she ni yo ke ha osuma bi ji. Na wo yifi okope ka fe no koneke e fo akeshi man bi fen ba fata wo he. Kusu afio lele awo manye na fefeo na kan. Ehia ke man bi aba fata wo he wo yifa shi wo amofe mo holo etumi wo sorry me aba fata wo he agbene hu afe mami fale ayo homo wo si dwe ye mami fe wo bo modern ke fe wo sa mami ke wo ta akra ke se kusumbe wo sa mami ni wo ma fe fo ja ke menjo hey na me ba ko ni mami afefo e ko me fe mo no jino ni he wala bi yo mi Manifafo ewe echon wo e ko fo maji yo wa cha na ko kusum fe mo kan ko aya be yo mashi TV no yo be osi an ne obote shia mi be enabi ji manifafo ni biare osi an ne shia wulo na wo rupa wo kuru pa ni ta no emusubi tutu to di ebi onupa di manye ni dumo bi ene no ke nyina la bi e shia di eni e banija shonko jo wi shia e komere e no sia eni e je e papa ji woni to osia eni ni ji wo kunupa ni ta sen ni to osia eni e papa de bi kenkle bi ne abaton ni bi am fi boni mi nton mi amaga we yo na dia anu ne ke shia le ji Mr. Akun ni ekele fo no bi echa osu alata shia ji anu eshe na ame fe tu mo megwe ni gbe fan loe na me man se wo kusun ji kusun e ame fo ame gate bi lo ro mi ne po e fe ona gbe po aga ame gbele ame shia gate nchake be na to e bi eshe e ko fi mo ke no ya na ta wo osu e ojini bomba bia ne because kenye ba kwekula more than 5 to 6 years ne gate ne ame gbele ko nu wo botemi ne kenda shitmene chicha nu wo sho bi ame na cha ame gbele na ame welcome wo no wo yo ya ke ko mi fi mo e ba actually fi again yo no nu ye wo ye menu ba aji bintin na kai ni afeni na un e che kore no na to sia ko na afi mo ne ana breda na bere Ajobunu fefo
wajo to make me share wache benka wache ekume nche fa na mbody manye yi manya bra wo nche fa na wacho mi trophy o acho mi ni adan so se iji enyo osu alata chindrom hini yo nche afina omo ona yo ne mini oyo kemo ye oh omo wona na yo ne da fie shwele mo ba mi aya aye ye mi wo ye ko afi no ba na ke ni sa fie no sofi ine fe ko da fie ona ke aya yi no mo ne so de nche family share yo ke ha osuma bi fe ni maka meji woni wala tabi won sure woni fe fo na ne wo she wo hunsu ana ndi ngano wo cho bi ngano wo sure ke mi she fo bi e na mo ame ni she bi egbe na mo amaji na mo ame sure ame hunsu ana amo ame sure ke mi she fe pepepe ni gbe ke na she wo fe wa pe wo suma mi bi enje ni wo nya no ni maka mi oche jo to ngbe e wona mi she ake afina omo na yo aile ke mi she ketunjole na kadim na yoda ne no shimu ofiamo anami she ngbeke ne ni mi she adafina kai afini nje jeno le ona jala mine le chefio ni afini je chefio yes eyan bi ho ka ke yan bi owo ni afini nje ejeno alata fe adonte yini e ona alata fe adonte yini e wona e poto swa e wusu na fe e poto swa e wusu na fe na sarke ya mine poto swa etejen e ba cho ke fatai de ke ye no ne ke swa ye ne sarke swa e ya mashishi can feel le can feel le na taka feel le na can pepe can feel pepe ji de ka joshian no ya shele maba Ifia na me ko na me wo ni na nya na yo agbebo yi ahia akpa mete me ko no be mi twa no manya ba o oche eyin pa ifefel ebi wala ke wale ke sika ke ya hia aka me na me ho eko eha amen ina me bagbene amena amba choko be na fe ni amena no ke amenu chumo pa na mechuo oh cheme eboletwe yo okay cheme eboletwe beni a swan ekwe a wo kololo ntwa gashi ba abeko na nkra beni a swan a wo kololo na kan pepule no aho ne pepule no aho yo inye mino yo ke mo ye afino mo na yo ne oh afino mo wole ye 4 ke no ko ye 4 le ye 4 amembi wala ha wo wa membi jomo ke shika ke no ya ke ko me fe mo e ko me fe mo e sia ne ye mu ye Yesu ba mi amen kasa afina o mo ye 4 o fe o je ko be na ba chanko kwa ba na ke na mi ye ni ndomo bi e na fe ho mo wo mo fi nyomo aha wo fe wala afi beni na wo fe won bi wala ke amen na guy oh afi wo su fe afi be na su fe kome o su ejo no su ahwele o su aye yin fe be na eyo na ene wo bi o ke ha won yo onye me bi job
ni ye kami lolo mwe ni ye kami lolo ni sha ni bena sha ale na ka sha ale enye ewusu ano etu enchuma pa lele mene jomene ke wa be ko e won na ka hia bi e lele hia bi e ho na hia bi he na hia bi oswara tabi e ba aka osu alata amamene oni nyame ke shoma mo afine edi ni awule seni ifo alata fe le fone pe fa fiole fone pe fa fiole tawo to me bien alata jaseche bi sekende do tiro lo telo ame mamishiane ni selina telo eshiane no alata shian uje ko me no ade wo kwa question bada wo symbol e ma no ni wo tulo e bada ke ro ma je me do wo to be wo tulo ya ke bi no ko e bi e di e jaseche ke ma tell di tilo ni ko ma mo di de bi e di na me no ka wa shebie wo ko si wo yo ni eni wo no dan ke no fia no e be no wo cha no nakan be shia ulumilenche aba no be aba shia no saga tash na yo na no na cha no e ka gbeje ke e na shwan ke ya fin abeko na ayololo no wa tashi na ye na nu fefuta kuzu femo he fefuta kuzu femo he nya wa ya mo kwa no ni ya no e shia mle forte dans a choisi na ke bi jomo asia ne o chen forte dans choisi ne ke bi jomo e asia chale mi on interview mi bi o se boy abi bien bien tu vois que me wo mi man so Wa fe me dan dan bi me dan mi yes ka dan de manier c'est le domo enfin on chon o min chofio be midi ni kofi alpa de fif osu alata ni fayini enfin o mo afino mo to na yeli ede o afino mo wo eta mo bonu ya fi e si afino mo wo ke ha bibi ko mo wo e fe a little bit tight so yen ni wa fe su akana fa no ba yin fine fana mini nga wo yo ke ha osumambi e ko me fi mo ke no ya agbele mele ke me iwe ya afi ko mi la ke mo su yo wache ewe to to mesa e wona agashi e ko me fi mo pe jini am fe am tawo ya osuwe fi mo tawo osuwe ikenya ke e na ya ejeke ngbe edigba wo alata eda wo efra chef na show akutio e wo kam yani achona be ayanon be na fe ife na ba she fano aye emu ege eshe ene ba she ojogba nakai be na afola kusuna naga afiole osu alata e poto esha ni moni nie usuwe ye abodontini ni awule ifeni
le ni ko so hin agbena ye pam sa sham ti sham o jian ko me je ma agbena ye aya ma agbena ye bi ane e pam sa sham je no te amonto ne je ma ate chino ini je mi ni wo ona ne ata fe amonto ne ni awole fe ni je je no ka ka yan bi e wo na yan bi na ya bi ese feti ya ke ye me ojo gba ni ese na ke biti ni ese be bi ofo ko ke si afie ni eji ula ka ula ni sika o ko mi ona ula pana na to tai le ke ye afi e ja ke ekusu fe mo ni enye ipa kokko ye hi kusu mi ni e kusi afi ole no matter what jono chuo isake ke shoku sum bia mi obashian ike ko mi ona ula pana na to shirt ke tai na taki fine na ke fe kusum akai nche ma chime ka ba kashi to ona afine o to o mi chofio okay acho mi ni kwa enje shiane eni shiane pabu Henry Felix Palm obe shiane o shian ulu ye be alata oje ampofuwi be gbe na efe wo yeko asafa cheju mancheju manyeju odomo shi dromo no ni dromo na afine we bani na wo ni akeke shebe na ehu akewuku me nyeme ke na ne mefe ba hia ni wo ba hia once ka wo ba hia pe ole akobonche wo ba jo mo hu ni ke nyemi na nyemi e ha wuku hwirio neke bia na ehu bi nile nyemen abi hu ka ba hia pe wole owo he ni eyebu ani woku chakpa mi awa ni keshi no hu me feel like ke oyo mo be wonja won sita flash o ka o nese kolo blemako boni wo cheme kenyeme ni homo gbe ami si dromo na nie ba ne fe no wa ke neke bia ne wo yo no ka na ka blema sane ne hu sha ke kan yi no bi ye hu ni wole bo na ba ni bi ayi si je aka shi ta flash wọ́n fi wọ́n níbi kẹ̀kẹ́ náà kẹ́ gàmà bí wọ́n ní kọ́yọ̀ twa alóhùn bí ní kọ́yọ̀ twa dání wọ́n yú ọ̀pẹ́ ní kẹ́bi àná ẹ̀tọ́ sí ọ̀wọ̀ hù ní wọ́n lè wọ́n kú kádìmọ́ni nọ́mẹ́ náà jí kùsùn mi yẹn wọ́n lè wọ́n kú kádìmọ́ni bí wọ́n náà fi kẹ́ wọ́n fi wọ́n ní yẹn wọ́n fi kẹ́ ní àṣìṣe nù mu nàgbẹ́ni kọ́ fi yẹ wọ́n fi kẹ́ ẹ̀kan kẹ́ ẹ̀mẹ́ èmi ní sani ẹ̀hún òjì akẹ́ alóṣìṣẹ́ àná akẹ́kọ̀ọ́ àtúnṣe pẹ́ ní ọ̀làjò sẹ̀pẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ́jọ́ tẹ̀ ocho amanfo alocho moni kako ni kanu yin se ko lo sepe o le nibi na fi ope ni ko fi e ihan ni ashisunu mo ba na fi na ehun odo mo na woje sisi woje sisi kejenye nye mefe meni ya ejira keni aba wona junu chumo sisi do mo na hu ife anye ba anye na ga di ni ebe omo ye wonye woke himedi eko no de hwe ajibe wọ́n mú ọ níbí àná kó ní agbẹ̀ yẹn mẹ́fẹ́ abàṣẹ́yàn ní wọ́n bá ta ní wọ́n yé ní wọ́n dánú ṣọ́ọ̀ṣì kẹ̀kẹ́ ní akéde ṣàfihàn ẹ̀ lẹ̀ ṣínà alágbèlè fẹ́ gbọ́fẹ́ gbọ̀bà ní bó ti ṣe hàn kò mí ní èyí ní èmi àṣẹ yìí nínú òjìnà ní wọ́n yẹ ọmọ wọ́n yé lé yìí ní kẹ́dùn máa fa wọ́ ọba múna kẹ́gbọ́n wùlá ní wọ́n bá wàlà ní kẹ́wọ̀ jẹ̀bú ẹ̀wọ́ jì yẹn nínú kẹ́wọ̀ nu ẹ̀wọ̀ kó jẹ́ àná àjọ wọ̀ ní fẹ́ẹ́ wọ́kẹ́ ṣìdá hàn òfin akanyɔmɔ ne nkyɛn eduro wɔ de kɛtɔn yesu la mi ekpɔ wɔ fɛ tɔ ande o ma di aba o ma di gada si nye nye ra do so ba nye kɛse ami akɛsa ne nye jɔ ne tu ye ewɔ minnu ayi ma se. ma nye drone abura wɔ fɛn tó yɔ tɛn ɔnà tɛlɛ domo fana bon bɔɔle agbele wɔ mɛnɛ afi agɛbɔ ɛntsɛ ɔlɛ yɛ wɔkɔtɔ wɔ sɔn wɔ mɛ gbele wɔ pɛn ojúná ni wɔ fi yɔ. wọ́n tún omi ìtòfí o. yóò bẹ́ẹ̀ àtọ́ mi ní ṣìpì dùdọ̀
dudo mito ageshi min imi ayo nukejo oni bana ge ko se sian fen sian ke no shuosh nge dan shuosh ke bi jo mo ke ha mo fiam ke ha sulemo ni e na me na shika ye yo waje nche awo mi ogun wo sa fi ba gbele wole ke no ni wo badake meni yemo se mo yo ke ha osuma mo fe iso ewe mo ji ake e ko me fe mo ake wo cheme ko wo ni wo ba ni na e ke no ya ba ne ke sulemo iyon wo mi pa fai sen ko me nyota no e ba fi age shi hin kon ba na gbene gbe na un me ko me yen we me ko me e ya me de fi eji age shi e ka chetun no su ako e mama papa nebu ke bu pe tie ko me eji ako tie ko me ni na gba efe hun yo je ba seje me oni wo se afi ni baba wo yin wo kana leleke o ke mi se aye ke ko me fe mu na pani ni an e play mu e ke wo share e ko kini fi o yo ke ora don ko to bima o ma tv ko ajo to me ke mi share ake ko me fe mu ke no ya jina atawo yo so we lele no no ni wonye ne more diaries mi wonye me ne gbene aye afi ye osu alata amlen no na menene what's a Wellington Sasha? Jenny, ayo alata manche je, any manche je, dem wash it, be a name. Or edition Ojogba, Moba, edition Ojogba, Moba, Machi Benke, watche, ni ma, Danas and Egba, Bibioko, Connector Hotel me. Japan body money, Blabboy, financial by mass market, or to me few. Money. Fane TV. Fane nje o Mashi TV. Mashi. Fane. Kuni one mambi ana share no yo kan o mo na yo ne. Acho me ni kwabena boni nje no mo so ata manje. Ke odini hu kwabena amaya the fifth oyoko of Tachima. Ni mambi fen ke Ghana bi fen afi wa afi. Ke afi no ayo afi wa afi. Ka chakwe no kan si wala afi wo no. Neke no wanje o mo ko to so ane mi se aba o te ke mo ko bi e ka hangon wala jaje fe ko yin se jugba fale no ko mo ya yin fi fale o fi mo ne ko e bi ka asko jugba ko bi jugba o ma je te papa láti investment ye blo fún mi on ba wala ni mi no mo ko mo se ko mi mi fi am ka ko fún ko I'm sorry, I can't make by you know. On chop on the ham of fear, mafia, or Babalam of Fiamo, or Subi, Fanny, come a fan, Walla, Am of Fiamo, Ecome Femo, Canoya, Ganuchimo, Coya Nuchimo, Cochuani, fine. Oh, you exchange him, I think, go. Gabula Bunba, Fiamoni, Moko Yabunba one day, and a bullet. Bula wa iwo bu wo yi orunpa ba gbe kebe bo orunpa ake mi se baba sika ubu mo ko peda ne fe wo so pone no akọ fiama ke mo fiama atake esuban kale mo ko yeno ko ke sibu e ka ya fini memo na ya yin o cha osu o machi mi ya osu bi fe afi ke wala ba fiama no wala mi bo wala mo fiama mo fiani kacha kono kama sina fi wala keje ofin wa yin no tawo mo fi amo won ke afi wa afi aya ne bari na wo afi na kla wo kacha acha kono kama sina fi wala mami fe ami wa don kan tuebo wo ma insipi
Yo, better boy. Afi benene woye wala mi ni woye wala fineke ni ala ta ke hamo fe mo afi simon wona yo wotui afi bene e ko be fe o ba ni wo fe wo ye ni wo npoto ni wo nsan ke mi jele fe bi man bi fe na me kam kon awo ni ti mo na tu won sisi wo fe ma mi fale wo fe nyami smomo wo ke mo ko aka be mo ko aka no mo ke mo aka fe gidigidi afi ayo ni keje no se nyami meji wo fe wo jalata ni wo wa fe so e ba yin sin salata bi osuma mu fe le hun bi mo fe mo na e wo tui ni iti yo ameke ame he aka no eje nyami meji ame bo amode ni ameka me ya fe kome ni sisi numo ke tu enjole aba osuma fe ni wo fe wo ya jo ene ni ala tambi ke amo fe mo mi moni yo meji ni shipi akweti achu ni je ju eno ni mi bi man bi fe na me ya fi ke mi jele ke mi se mo fe mo ayele ojogba mo ko aka be mo ko aka no wonu ohin tin si nyami meji wo no kokko nyami mfe ni e ano abe sinu mo keke hia no fe wo ya file keto enjole yera do Viene, vereme. Agbadajo ni ona. Nigini faini. Agbadajo nigini faini. Shia ekome ne. Ameno keje jo mi amengano shia ni yoji. Biene nini melo nini wo ni faini e biane ni faini ni tanoji wo chene le shia ko me kra ne ni na fa keje jo mi e bieji ye ni abato ye nga no do ka wa bote biene wo ni faini shia ko me ne ni biene no mi e wo kunu pa won yo no we mo fio ni yo gwani faini le e chano wo ni faini e yo nche ba manye kun o manya ba ye ke o yue yese nakan yo mo paji efiteni nakan yo mo achano ha wo be shiane wo buku nupa ni eku bieje ne yo ni efita Agbadajoye family aka Agbadajoye wo ye the clearance the arms and the ampofus the ampofus e be ehun amishiane no one of the shiane ifita osu alatai no kaaye afie wo twon bie no wo fio wo hwane ye bie no ya afine efe fine ni bonu osusule ebale na kan because ni bi kuma ba toton na jifio shiwo no fe no ete no fine no was make she ba continue ni wo kegbela na mi ha osufe afi na fi e bani na wo pa anwani na wo ha wala ke ha mo fe mo ni wo sa fi e wo hishna kan no ni efe fe ne kan wo sa fi wa dumo she bi e wo sa wo hwani to mo no hwani na ka twa pe wono be mi twa no manya bra wo fe yi yo mo no mo na tenwe ke ka twa pe wono be mi ka twa pe wono be mi wa chi benke wonye ni makota ko ese ku de ta ko ese pepule ye ko sha twimbo eyo na ba to wono kle de wono yi pepule ko inye manya bra wona ko ta ko ese mi no yo ke mo ya afina elimli afine wo danyo mbo shake ba dina wo ha wo wala nu fe nu wo twisu fe nu afile nu ni ba be ko we nu ba gbelegbe ni nye ba na le fe na kan kenye ba wonye wo serve ni fe na kan wo bi yo mo eshe wa chi benke wona wo cheme ko nyime ko tashi wa chi benka me fiu ko nu kamana sande gba nu obi wo che obi wo che afine inche on body manye yes I am His Royal Highness the leader of the Igbo community in Adotema, Accra, Ghana here, and my name is Chief Chuma Raymond Okadibo. I am an in-law to this particular
occasion they are doing this particular compound. And if you look beside me, you will see my wife, and that is the reason why I come here to witness Omowo Festival. And if I may ask, or if somebody may ask me, what did I see today? I can say that Omowo Festival is a ritual of love. And I see where they come up with pots full of food. And each house they come in, they sprinkle foods around the whole area. The same way I was meant to understand that they will enter inside that house and pack most of the food there too and join into their own pot and go to the next family and do the same. So what I'm seeing is love, unity, and success. Omowo Festival is a festival that everybody who embrace tradition should attend. Thank you so much. Thank you, teacher. Thank you. Oboda is no much deep again here. No one ni afeni the fourth say ni awule afeni meji osu alata adoteni eni shoma me wonane wonye keba eni atole osu ariyemi ni ka o ape papaye ni wole prema jeme odumo menene Chafisha na bote mbo menche so wonye Oxford Street no jeme anyi amoto ne eni hwamo chanka osolata ameni hwamo sho jeme no amehwanka ya jefe bitimpo ene me fe fi owo osuwe slot we ene wo ni abeni de dono efeni ewusu so je me fa na gani no ko fa chi le gba keni samo e ja ke le di anata fa ron tin ni
ate aba ahungete chere so mkeba aba she kono sa ahia ye oso bi non chanke be a fale beni ayale ni afeni fele beni afiole ke blema na kanu mi enyi fele beni afiole blema na kanu mi enyi kusun ni kusun afiole kusun afiole fefo efele ni o le fini ata fe adonteni cheme talashi amemme ni mwe kenya ba wobi ni epiti lecho le koto le kaswa la ka fiole cheme fe eshia me fe bashia ni sa Sora ta fe adonte hini ifele fefel bitin fo yese kono se ope chema se ona me biye kan bihi na mo si fefel ya amese na me ye kusu na ife odase na bi fe yo njalata amba manje kusunne odase e shafi lele afi mi nko afi mi sejike afi lete an we ba ke afi na pe wo isa ke no ni sa na afi yo afi le fe family koni sholemo ke no ya pa no yo chame chame fas fache amen to ajina beni bi yala ha akan kono sa shami lolo yes beka ake adonteni ndini afeni eya shia kono sa shami de pitio ni echo ekwato na kachon kusuni otuno na wonye ekwiti echo ife kusunwe atofanya nashika ekwiti echo waigbe waya no bakpato na keshwa take mina fi ole na kanon a fi le efo fonye efo eki akanche kusun a fi efo Chipi e fote de ashweshi e ke bi jomo ashia kanu ya ke awu ku efe ke anu ni afio emu so na go aka bi so le pepe no banyaba jomo ni bi afe mefe mote bia ni na fo so afe na ka pepe fefe o dibo
Chris ni te kwino no inwe kushiane ni dafie abashwane no mene osu niji osu alata eba koni ameba kweni ashwani ye wo kushian no wo kushian wo yo ne kwino sa wo kushian no ni ake ni eshafie won bi wala wo hamofem wo ke afi ani ba ni na pa nyo ani na wo ye ni wo ye gbe alon te dinko aka wo te twa ni o manya bla wo che ejo to me de ebisole e ahia ne ke osuma bi fe ondaleshi ke yumo kwa de ke awo nya ka no nyekwa wo machi tv no wa join to ngbe ke me share ni kwe no we yosu ni die ne mi ye numo ya kropo sini ichewe ne e wo ba mi ye numo hu ya bie akropo konti manye domoni ne jno ni nyamanye wo ba hanye shinye na chinya hawo because mumomi nini aya no ya choose moko keka ka ba ye manye no le sen bibi na fiole na kan she sen wuchi said that cheke egbomo baba ewo afine mi ha mo fia mo afia nipa nwane na wo fe oblayin abi nepa amena ye shipa na meka wa hishi mi mpa jobo mi ha mo fia mo ye osu alata mane mi wo fe senjika meni wa fe mi bo manye mi ha mo fia mo afia nepa ni na wo to yeah say something ebe catch you yo ya maubia frishiapa ya de nyame asesa afia koda tanga bo apro wa betu ye biu afi bia eye kropon kronti wo ba beboa afahye ye koi afi me na no ye akwa kronti hima me ne me dobo ne yere pade ya beboa afi ya de obia se wo ba be kan ye ho na afi na di mu ya de obia afishiapa so afishiapa be akropon mi numoni yoji mponu ahimia ya Kronti division ya akropon e wo manye ke we bi ba ko yin se da hafi ya ke nchema we ne okay be wa gbe na ke jomo kenye ba bi e mu wo konkro e ha wo fe wo no ye hia no ye urado akenye ba bi e miji ni kwe no wekunupa ni minkwo no fe no ni ya no ye bie ne nyeba wo ye nyam minda nyeshi inoni minke ji ake homowo ni wo yo menene ni mo dromo kekeni ni bi ko me ye shishi she do me awe biane ejake alata ni mi ni woje ni kwedo ba wo shwe eje ni wo leba osu ni ba wo shwe ye bie ni osu alata helele atu agbene eke hewo osu ni bi ife momi ni eke osu ashinte yo humba hisi wo wa ni nale wo chole nyaho e ba hisi anemi bi ene enyo e wo chemehu amefe amehibie na mefe amenono ye bie e ba se wo bi ke na bi ano shingmene loni onaji me nkome yani amesumo ni amebuo kusun ni femu atoi ameke ameba fe amedienche loni amesumo nyeke manye ni akwapembi kedro wulem ado kweno ni ji pa wuli le di moni nyeke jwe
kenkle ebie ni bia ne e ba hwe mi no ni nkenye ba yue final na nyu mo dromo ka ejomo ahiye fe nye no ekpla ye keje bie kecha no ke ya he kuku be ni ba ya fe dromo ni je mo che na nyu mo ebi onu ncho Yesu Kristo wa hero ka okolo kemu mo conclude de ahwe nye fe nye no ni omanye ye afi wo fe wo no twa ni omanye abra acho mi Rebecca kweki kweno afine won ya fi osu alata wo ja so alata no won ya fi kweno se ahia na wo mi hia yo nupa ye kweno se ahia yo su kweno hia wo won ha mo fia mo afi na nyuma engbo ajo mi ke no fia no aloje na kan mi kweko kweno mi ji hia onupa ese o jimi gba won this year na akake nibi ewo wode won bi jomo a protect wo ni no ni wo cheme ke won yeme amba fe ya hia ne wo won wo fe the same thing e wale fe la kan o ba fe la kan e wale water wo afi o afi ane ba ni nawo e ba ni nawo leke no wo fe leke fe try no money aba. I'm a part of the Kweno family. This is my cousin Anasewa. She's also part of the Kweno family. And for us, our wishes is that we maintain our culture as Ghanaians, and that even though, you know, we're modernizing and everything else, we keep the compound housing, we keep our culture, we keep Homowo, and we keep being able to bring Ghana to the world. I'm part of the Kweno family. What do you want me to say? Yes, give a message out. To be kind, great peace, and love. That's it. My name is Gladys Commodore. She agba to me nane Kweno. Ewo what jegbe family wo ba because e sha fi ewo wo ba ya fi ke wo many wo she say ewo wo ndanye sha ke ne hu neba ni ne video wo fi o ni ma na ke ka sha fi asa no ba shin no oba no oba jo no ba hwe ni afi ko be ke be ko ye acha afi ne kemoko ye be asa ni mo fi amo afi ko be jo mo fen ni o ntumi e o shi ko na aye le o manye e wo be no ko fi oni yo kemone. So that's all I have to say. Thank you very much. Amon to no le woni so se le eso ani ndi ane osu ata ni somo e fe oni agba e fe oni agba ni veni ford ni je don tini eso ahun e ke ha e chi se hamo di bana ni demofoni ami woni so se the Eshwani Eshahu Kenya Osu Castle me. Tembo Castle, yes. Mugabe many someone. Allo Moelico, Gustavo Castle. See Gustavo Castle, Osu Castle, Emma Sustono. The war Osu Alatabi Yahwale, Ejeme, Ameshipone. Ni wa atofoni. Atofoni na shika atofoni. Eba gbala mi e chon wo ficho ni nyina ni emeyo ha. Ago chemeke nyeme. Ngmena ashi jufo na ma jufo ni ma jufo. Mi na shika atofo. Ja se asafo anyeme wo. Ngmena ehwe wo kusumbe. Nidi wo omowo. Won piti ni wo hwan. Bia ne woni kobla mo de the fifth. Nidi osu alata manche. De o de moko se moko efole. Le ashwani ye. Shibia ne wata ke bati ndom hini. Ya osu alata. Wo ya wo shine with the fe ni osu alata ne. Ni wo shwani fe fo. Na gbe wo ya osu castle. Ni wa gbe o ne wonye na wo de. Wo ba oba mu na. Wo ya castle mi wa mu na fe fo. Wo ke da na wo. Wo mi kumo wo wata no. Le ma no na chuke ba. Wo won ta do bia ne. E wo ye
play manuchu mo one time of here for Teradon be manuchu mo na tuwe no acha no ke ba o ma TV e o ke on twa to ngbe ke mi sheda lele kusum ni bi no o ke anya o mo da we say no we osu alata ni ami ni tumo kusum e ya no fefel to mini wo atofonye naska atofonye ke wo na ke no ayale wo nya ya bie ke wo yo ma TV no no da to ngbe ya kusum fe mo mli ye o mo yelimli bon toyote today happens to be Osu Mowo. What do you have to say about it? Oh, Mowo is the one of the greatest festival in the world, I guess. No ba omi shoyewa. Okay, mini. No ba omi shoyewa yo Mowo ne. Oh, I don't understand. Are you happy about it? Yeah. I just arrived 2 days ago. Okay. Yeah. Okay, so what's your message? Message. Happy. Okay. You're doing well with the Ghana. How long have you been here? I'm sometimes come to Ghana like once a year. Nowadays. You're able to pick up. Like one. Just ekome. So Actually, me no te do na Japan. Oh, okay. So if you have any message to give out to people of Osu in Ghana, what can you say? In Ghana, no. Oh, I love them. I love everybody. Okay. That's good. Yeah, thank you. Thank you too. Make me sheda. No, when can go dwa more that we say no me wonye. To me anya chonye kanye. Osu alata. Mo wo ile no me wonye. Osu fa yo mo wonmene. Shimene what che benke alata. What taking away. What take ekume wa gbena ye. Obi Sandida. Alone ya. Ago cheme kanyeme. Oye Osuala ta dabuam. Ni bi energy wona gbe ke wo hwani kete a hu ni wo ba gbe ona ye bi e kaselem na cho bi na ekushi eku ke wo yafi ni wo chonko bi e be wo chuko noko ni bi ne wo hewale ekomeyo ni no chinoni ehie wo ya kuchuem we mo ne na cho mi ni awule mfeni ni ji edwe ni ji Osu alata adonti hini ni ji ndakaji ngbe ke wawokume ni wakame je nu chumonshi mretwa ne wo gbena won ya waju obonu ke je obonu ese wo ba chon wo hia wo ba ya jira no ke je jeme ke what is essential ka je jeme abaya ni awule mfeni ke wa atawoda fi o ye jeme nu chumole sunku wote he na yakudan ejake sana na ke won no chemejuwo ejake Osu alata wo gbele chi na lewo jugba ni be ko en kenya ke lele ba nye ko yo mi wo ye moko na chole ni frama Osu e moko nyele ni afie pofiabo na akuchi efe ametomo ejake nyongbo drumo na wo sheshon ya me kenya me ne radon akwa boni lele ba nye ko yo mi ba bia ke oni eko dalo eye nmene te ni wote ye poe eye gbeyi ni no ni wo ke man bi ye what people feel na kai if I nye radon beka ona jalamiye obonu ywe mbe mi ni obonu ywe o woche ni awule mfeni ni je jeno ni ji meshi ni ji Osu alata fe adotini le eju omene bine le ju obonu e agai se beni akeju obonu se se beni akeju obonu bonu ywe ke aje afi
Allez.